Kebelai pi barok syakatup Khubor Chungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bekong san mentah ke sengi Shillong. North East Pride Cup ke lempung yakop football Sunwood Shillong. Kam terai ke ke skul ban kentiu ya ke jingnang jingtip. Let jingok penchelur UDGP ya ke Perton Pulit East Garo Hills. Bat sam mat chaprang Excellence Award ke KSU Maulai. Bat mentang in pa syaki Khubor bakam banyak. Ban penpuk penping ya ke jingdap shispas nem ke solution jong Don Bosco ha India ke Assam Don Bosco University da ke jingit relang bat ke Genesis Max Foundation kan pelong ya ke lempung ya lekai ke beningkong ha ki arpo teli ki nong ba jong ki jela ke than chetei lam mi ngi gari ke belajer kerteng ke North East Pride Cup. Haba penbenaya kini CEO ke Genesis Max Foundation u Abhijit Oberoi ulai thu baha Meghalaya ke lajit hadu santeli ke jaka ban pelong ye kite ki jingyakun kata hakarta ke ba khatsau khatnriu bat khat khandai snem. Lepen benaru ba ke jing penyele kai kan long hakadur jongka 5 aside ke bemut yele kai tang mar san ngut Shillong bat lai ngut pat ki ban syong upline ne substitute. Kinong job naman la kinong ba kin sa syajit pat bandit yakni yakanam ladu ha kalumpung kaban kham he kaban long hanong ba Guwahati kaban yakni yakakhusnam kaba lailak tingka. Players, like, are they scout people for the players as well or not? So we are just trying to give match competitions to the players, match experience to the players. So there is no scouting as such because if in the finale in Guwahati, if there are some good I-League, ISL clubs who are willing to to come and see the best players, so taking in question the team's coaches and the academy schools feedback, we can invite scouts for that. That's open. For example, our equipment partner Vicky has come on board, Vicky Sports Equipment. So they are also providing equipment for this tournament. Similarly, if there are more partners on board who want to come on board, with a mutual understanding, we can of course do that. Deputy Commissioner West Garo Hills District Ulawanra ya kawai kabuit pathamai ban kentiu ya ka jingnang jingtip jangki khana red ki bapule haki school lower primary. Kani kabuit ba uniu kli sinchar ka district Ulawanra kalong kam trai iway I lower primary. Adopt one lower primary school. Ban kentiu ya ka jingnang jingtip jangki khana red. Ka jing thmu jong kani ka jing kam trai kalong ban pinbyang ya ki jing don kam bakong san jong itai school kum ka bayarap bay pisa ban shna kerpang ye ki pan khana na ka benta ki khana kenthei bat chinrang. Ban shimenta ha ka jing ye kendu kha bat ki khana da ka ba ai jingkren hikai school ha ka por balat bat ban ye le kai lang bat ki khana school. Kini ki kambarit klempep kini rap iki kena ban roy haka jingnang jingtip ban e ban shania iki balasan bat ban penrung ya ka mensim ban bang haki jingpuli. Udisi ula kerpat iki nong trai sorkar ye ki long kpa bat ki long kemi ya ki dikot jang ki NGOs ki bedon ka mensim sngau kya bat jingkit kli kalawai jang ki kena rit ban penok baha haka ni ki jingtmu hala ijong ibor bakila. Kum ka jing sedang udisi ulah kam trai ya ka Sathe grade lower primary school ban pentre kam ya kani ka jing thmu. Director General ki Pulit Dr. Laja Ram Bishnoi IPS ulalit jingo ya ka East Garo Hills District ha ka khat pratrik unailor ban penchlur ban snap bat ban penpau ka jing sngongo ya ka jing tre shitom bat jing IT bor met bor mensim jang ki Perton Pulit ki batre ha ka te ka district ban wanra ya ka jing suk bat jing shong shngan ha pedeng ki pa nyong shong shnong jong ka district barok kawai. Ulai kendu ya barok ki officer ha office jong superintendent of police William Nagar bat ulas ngap ki jing od ki jing e bat jing ai jing mut jong ki ban pendep hok ya lagi kamram. UDGP ulas neng lakrau bat kentu ki ban tre hok shisur ya la ka kamram na ka benta ka sukasan jong ki pa ha kani ke district. Ha ka khat khandai tarik unailur ulali jingo ki pungri dok ha shnong neng mandal. Ulai kendu ikinok ma ba ulas ngap iki jing ot ba jing ai jing mut jing ki hakikam ki bayade ba jing tre jing ki pulit banwan ra ek sukasan hakashnong ka thau. Ulali jingo ru ek school layola bat ulakren ki khana school ban kyar ne ki jing blin basniu na ukinja ki drop bat ki we ki jing di ki ba penjat ya ka met bat ka bor perkhat. Ulakin tui ki khana ban sei ki buit ki sap bakar pang ling ba ka jing le kai ba bonjat. Kakasi Students Union Maulai Circle haka arpau tarik unailor kalasam khusnam syakin riupu sangut baro ki samla haka kerdan pule beper naduk ka SSLC, HSSLC, postgraduate hadu PhD da ka mat chaprang Excellence Award.
Bat kila samru ya ki khusnam shaki bajab hakajing yakop maulai inter-school competition arhajar apuar ka yakop airong airup ne ka painting bat ka terko debate ha community hall ne ho. Haka yakop airong halor ka climate change and global crisis balai shiminta dik school bepair na maulai lawan ningkong da u badon kupar rinja O.M. Roy Memorial High Secondary School, Baar u Armiki Walang, Mauro Secondary School, Balai ka Ome Laai Plus Imle Church of God Ecclesia High Secondary School, Bat ya ka Consolation Layo da ka Chivinia Lingdo Maunai Ajing Shai English Secondary School. Haka yakop terko halor kapang jingburom yala kaktin kakentiu ya kajat penriu. Lawan ningkong da karikenti lingdo O.M. Roy Memorial High Secondary School, Baar Silverus M. Lindem Church of God Ecclesia High Secondary School, Balai ka Deni Wanshwa Shilla Church of God Secondary School, Bat ya kanam youngest speaker layo ra da ka bapila nyokor walang Mauro Secondary School. Lapin burom ru ikisamla Elsa Rika Umdor kabalayo kurtak marnong haka Lempung North East Zone Interstate Badminton Championship. Haka ni kesengi ladon lang UMLA kemaulai ba proses ti saukmi kumukongsan haka jinga don ringkat u Dr. Mat Bhador M. Kimdej usamla Ostarnik Marbanyang Organizing Secretary kum kisimbut kongsan. Usamla biangpor El Pariar kinong yalam ke FKJGP, HNYF, KSU ki kimigi pa jong ki kena school. KSU Maulai Circle ngarap da kajing kemen ka bakrau kawai kalong namar ba komuno hikai jongka khasi department bagan shem bagan tip ba nakalyang jongka KSU Maulai Circle kila penlong ya kini ka program management step ka baidei kajing keren kajing tai ka baidei ba ketien khasi te komuno hikai khasi ngasngo kemen sibut ba ngaso bonong kublei sibut ya ka seng ke bala shim ya kini ka benta ha ka ba ki khun samla ka jungi kini kren kini thir kini ai ki jumut ki jibakhat ki jungi ha ka bede bat kini ka phang ka kinhun yele kai football tap mat la khman blind football ka Meghalaya kala pelim bat kerthiau ya ka Delhi dalai la shigol ha ka national blind football tournament uklingson marak ulathep argol bat u Gabriel Nongrum ulapelot shigol. Haka semi-final kabalay kun happening ka Meghalaya but West Bengal kala siya penlim lingkrang da saw la not haka team Meghalaya. Uklingson marak ulaprat ya kajar jang ka West Bengal marwehi da kabapilot saw goal. Ka team na Meghalaya kalapoy siya ka final. Usimbay ba umait hoping stone lingdo nonglat bam kwai hadwaru blay MLA but MP ba munchwa unong seng but ukpa ka seng san perthai Hill State People's Democratic Party HSPDP baki hinyaw trap but ki achek kimla ban ne slem hakaju kasem but don kam banya dawa but thau la ka jong ka jyla kani ka ding bala kentha kalazdang ban por but penmi tedem minta hakilum garo. Haka arp kendai terik risau ka Garuland State Movement Committee kan sepelong ye kejingelang pat ba ka behe bha hamadan teteng aja tura ban penpena pat ba balakai kejingdawa jela Bapura na kabenta ki achek. Kinong elam jeng hijat benriu ki badawa jela Bapura ki balate song yeledi haka sinjuk National Federation for the New State NFNS ki bakentup na Ladakh, Bundelkhand, Vindhya Pradesh, Garuland, Gorkhaland, Karbi, Mithila, Bodoland, Tripaland, Dimasa, Purvanchal, Bharat Pradesh. O Professor Munish Tamang, President ka NFNS, unsawan ban benapat ba ya kejingdawa Garuland bat ya kejingkershan rat ba chong-o. Sa kantinan nambik ba salam ko GSM sini bimungo on sina kusyong bea sa kantinan salam. Angay sumayon asmang sa kantinan yesnigi mamot na kusyong bea Garuland State na mengi hazagni korukni Oktober korusku tariko talbi pa tumbimongani ko chura songjenma ong atinga unigeman ya Garuland State na tumbimongani o atsika songni arung thang indiani bakrangoni sa kantikon tsenga Garurangni palo GSM sini bimungo asma sa kantikon mchaksuna kusyong ngenga Garuland State yan Garurangni state ungen aru garurangan ikut diman kainga aru garurangnan anseng sasuna anseng ya Garuland State ko anseng donanggen Garuland State na mengi ya hazagni kurukni bilsio Indiao tentang jatrang state dabi ke perang dunga
Yani budi ba bimang National Federation for New States ba NFNS ni bimang pangsake aru yani dalgapa Professor Munis Thamang Delhi University ni ya Professor inga wan head unge ya NFNS ko delinga wan gol kalen stat na takar keponga unigaman yan sekarang ni maambio bagarurang ni history o skang pa changna India gemko stat na takar keparang ge kolachirang donga wa manguni NFNS ni dulgapani akan tinik dede sa korukrang sokpainga unigaman Garulen stat na uamang sakna bainga ngode ansing atska songo dong sukupa angni kasara junggoba nugo barang magoba pago barang aro atska songo songdongoba sakanti maina na a aro anga ribazawa unigiman kepen dorang ba kepen zatrang ba ansing garulen na sapurkana bainga unigim ansing ba uamang ni baingon ansing ba no ko chusi dong gija jakko to jakthom gija kusko kukhip gija hai ansing apsan ukhatna apsan jaarina apsan jakona apsan kurang una tidak ko ansing ni garulen state sasoni sasongona ansing ni dedrang ni sudrangona ansing tunang ta magen en garulen state ansing niam kita lekhachi penchi ain kita ansing na takrkinga aro ansing ni indian kasu chusino garulen state ko na beldonga unigmasa talo garulen statement committee GSMC garurang asukrang talo state na demand khai Hakajing Yakop Kren Seminar nakabenta ki Khanapule High School jangka West Garo Hills District Halor Kapang Kitin Rai Start Sayin Kalong Upaya Baskem Karoi Kapa Kijing E Bat Katong Basic Sciences for Sustainable Development Challenges and Prospects Kasneha CH Momin Nakaskul Irville Kalara Yakanam Nongjop Paningkong ka Kira Dimsa Armarak Woodland Secondary School Dalu Kawan Baar bat ka El Shama di Areng St Mary's High Secondary School Kalawan Balai lapen nganya kani ka jingakop de uswamul ki sangma bat ka CA sangma bat dak tu ki khubor ngilapoi syakabakut tat haduk bengine syambiang kublik syipon